Penny Quantre for our no and a Boabin Authentic Herbal Hospital ano. Metre Dr. Boabin Boahen Foster, the Woken Pharmacopoeia. Openi yet na say, Enya Botre Church, Muse, a banu crew I toy ye from my stomach also no. Enya Bribia na Odebequire Sabia and Inti, and to Boasiemo, what church, a quaya obe faswa, ubetimia do, a dear free stomach also. A Janet Toyaman wafi. Aduane toye ma na wafe pese wo ho na osoti on tiase yi wo ho na fatigue we bibi kakra na so wa bre so na nze no pese na de ehu kura wo mu se sabi uja wanan na eya ye tuntum ana ye daka e kire se stomach cancer no oya ma wachi se wo fi na moja wo mu a attention wo fi na moja wo mu a wo fi na moja wo mu a ebi ho na wo yanya problem with your lungs Others say it's because of TB, pneumonia, and those respiratory problems. But we, ofina moja umwa. I will say, oko hospital in terminal, omo check him out say, enye stomach cancer. PSA, ni BM, utuminya bloating. Afe utuminya abdominal pains. PSA. Na niema esade babiem no kese no so ya PSA onwa ondidi a fiber anim fiber eyeden udi dokono entete na omu no koko a onwa no a omo ton wa bontin ya so ne entete ni nyina afiri so nti fie de na wo kan na sese na me mama amachire wa ye man no ade ye doso ye 11 ayi baba so police ni sika yesen nti anopa oka koko tetwa uni kura bedi ni biem on a pes cigarette num no mo pen ensa no maka cigarette num PSA cigarette ene sanyina se ko mu a ye wo fluid bi a efra imojam ye fra ne plasma na etumi ma ewe ewo ho ewi pepepe ni pedua na obenya very serious problem I to say vitamin B12 year making PSA say body need to me as of what ubenya problem bi on friend no pernicious anemia pernicious anemia no PSA asia ne say a form of autoimmune disease bia and attack some intrinsic factor na make say on oboa na body need to me as of vitamin B oboa for no better enti obeya anemic because my catch say vitamin B12 no so eboa bone marrow mo produce red blood cells ni ade enti ebema sa ayi ubenya esa anemic na sa ade we so say unya sa pernicious ayi anemia na say wan hwe entity a ubesa nya ba ko yon frɛ no megaloblastic anemia